te o le ava mal fa no tu bala tu ai le sunga fe lutu yo fo el tofi pa ia la sunga o le pola pa tai tau di te nei tanto se tano ala ato talo mato tamau le langi mato nei o nisi au whanau mato poto mai nei tai au whamoi mga fo ia mato taitai mai se mato atunu whailo ina fo ia lo mato au ta alu o ta penaina mo whamoi moe na atunu mato whaftai au whamnianga o mato wheloa ele manui nei tai au whaftai le soi fomanui o matou taitai ia mai se latou tamama te ta alo ta pena foi mo na fama moi matou talo nei tu la taia fama mole au ina mai longa ngai fatasi mo matou nei proclama la matou fenga yai ine ma fai foi na fai loa le nganga falo al nganga fia mai se le nganga faafetai no au faamniaga iai matou taitotas faamnia ia matou taitai faamnia i latou faina faatasi mai mai se o alo ma fanau ne atunuu ia ua tapena foʻi o ese taulaga ua le faamoemoe pena iai i nina i aso e le toe maotele faamagalo ina matou se ma lea foʻi ua matou vaivai ai o luma o le matou talo le nganga faafetaitele ma le nganga maolalo i le suafo Iesu Keriso. Amen. Mule tu le nganga faafetai lau sunga o le pola lau sunga fo tofi ne ua te al tatou faafetai o le mtau tusa me se fo o viinga faamnu ana faapolo ma faasani nei taiao matou talo ia tumu pervi ingo le tua wale na ruenga mo la un pa ia la sunga ia wa fo na ruenga le fenga yai pa aftai e lo leo e fai ma fong tau mori o le fionga le presidente o tatou SASNOC fionga ia to pepe asiata Jerry Warwick ia me se fo I sui fatonu fionga ia pula Marine e pantitui mele fano o fe la tusi awa ia pa pe fo tatou te malanga o tatou team Samoa ia le sunga ia o le pola ia whaftai tau I ili e whatalo whatuai mu whau whale le pa ia o tātou tai au meise o tātou malo tātou au wala ulia. I'd like to take this opportunity on behalf of the President of SASNOC, Fionga Ato Pepe, and the board to welcome our guests, our special guests, our leaders of our national sporting federations, our athletes, our ainga, tātou families, and especially our media fraternity. Thank you for the work that you do for our sports. Today is the official press conference to announce our Team Samoa for the Commonwealth Games in Glasgow 2026. Velo leo fai mafonga la fionga I le presidente. Fa pe atoa sa matou fa mtalanga ia fio mai ma tala mai ao. Ta oto pa ia o sam fai nga Samoa. Ia lele o ia ta oto le ia. Io no tai loto nei se vabe. Pe no il tanto upu na te to ia o wina. Ia le ia o fa pe o mundo to o foi na isa. O ia Samoa ma o lunga lava le mo tu lang fa lupe mai se to au to uli. Ia te tu lo le pe mo vai te mo. Ia mo no tu langa fa pe wala fionga il tu fia. Ia mo malu fasino. Ai mai ale pa ia ma o lunga nei tai au se taimi ona sa no le ona fionga I le li presidente mo to atu so mo tu pala. Le o filia a o lautongia foi le tanto Team Samoa. Today it gives me pleasure to now invite the president of SASNOC for the keynote speech. Le fionga ia to Pepe Ansiata Jerry Warwick. Le fionga to Pepe. Alo kula ia kumalenga whaalwalo ka wai ia ngako leo wa
ia masama whai ngā kaku. A whia le ale koe a whia fwis whamkalanga. Ia ia Samoa mai wawau se o whawau. Iong kūlanga whalupe. Whakalo whaku marenga whalwalo male. Nganga whiwhia ngei kai au, kako pokopoko. Ia, amaka mai whaururunga kako kalonga. Ia, mesel kako media. Ia, mese fwoi kako laulau ngei. Lo whiua. Ia, mese kako athletes. I have the honor this morning of giving a brief announcement of our team, Team Samoa. I'll pass it over to Team Manager afterwards, but talofa and welcome to everyone, our media, athletes, management, and Team Samoa. Welcome to the official press conference to announce Team Samoa for the 2026 Glasgow Commonwealth Games. Today marks a special day for Team Samoa as I acknowledge our 5 sports which will represent Samoa at the 2026 Commonwealth Games in Glasgow, Scotland. They are athletics, boxing, judo, swimming, and weightlifting. Just a brief history on the Commonwealth Games and our participation. Samoa initially participated for the first time in 1974 to now 2026. So in total we participated in 13 Commonwealth Games. Within that period, the sports that are mainly we've had competed weightlifting, boxing, athletics, swimming, judo, wrestling, and just to name a few. And according to the Commonwealth Games Federation statistics, currently Samoa sits at 23rd out of 74 active federations and officially recognized Commonwealth Games associations by the Commonwealth Games Federation. To date, our best performances at the Commonwealth Games from 74 to now is 6 gold medals, 12 silver medals, and 11 bronze medals. For a small country like Samoa, a dot on the map to achieve that at the Commonwealth Games level, 74 countries, it's outstanding. Even though from 74 to now, I think just to win a gold medal, I think it's outstanding. So well done to all our athletes and to all our sports. By sport representation, this is the report I have of the statistics I have in front of me. To date, as the breakdown of these results, weightlifting 6 gold, 8 silver and 1 bronze, boxing 4 silver, 9 bronze, and athletics 1 bronze medal. So that is the breakdown of our results. New Delhi to 2010 Commonwealth Games remains as Samoa's best performance up to date, where we achieved 3 gold medals and 1 silver. And this will be the challenge for our team to Glasgow, is to better. It has been a challenge ever since. We haven't managed to better that result. So it'll be the challenge now for Team Samoa to Glasgow, is to try and beat that result. And I'm confident our sports have been working hard, and the teams that we've selected, I think they have a great chance of achieving the results that we're looking at. Government support on behalf of SASNOC Executive Board and our sports federations. May I take this opportunity to acknowledge and say a whaftai te lava to the Government of Samoa for its unwavering support for sports development in Samoa. To the Honourable Prime Minister, Speaker of the House, Cabinet Ministers and Associate Ministers, Parliament, thank you for your continued investment in all our sports and our people, development through sport, and your partnership with many sporting federations to host international events that strengthen Samoa visibility as a beacon of sports tourism and visitor destination.
To His Highness, the Head of State of Samoa, and your good lady, I thank you and acknowledge your support to sports. To the members of the Diplomatic Corps, Hawitai for the many opportunities that sport for development in Samoa. To our media family, Malofa Hawitai, thank you for all your support, all the good work, all the promotions and promoting our sporting federations and our athletes, and helping also with not only promoting us, but also for attaining sponsorship for our sports. Last but not least, the people of Samoa, malo kapuai, o pumasangi ale nguo, whaiva kapuia, kapina fo ka maguia, kapuai mai Samoa, se kau mo whaia ku kaku au awase ai, maguia kapuai na soifua. Kai. Malele ma sau noa lau fionga to pepe o le tasi ana si fo e tulai me lau fionga wal te ino tanto team Samoa me si fo tanto ta longa no fungia le tua le pa mo mo lo lupe ya wal tanto ta longa fa va malo tau pulenga ia la faiva ia lau fionga me si fo tapo inga. Yeah, I see our leaders in sports. We have other sports who've joined us from the national federations. We have cricket in the room. We also have basketball. Malo Whaftai, and welcome again. Pa yelavale aingo tupu, aingo nofo, aingo papa. Ya tai nane hoel toi wha, wale. Alum whanau Samoa. Ia mo tātou sao mo tā longa whawao malo. O le whailo Team Samoa, we are about to now announce our official Team Samoa for Glasgow 2026. The names will be announced officially by our General Team Manager, Sunga Yauli Pola, Whaftai Tawinili. Apologies from our chef de mission. She is currently away in London attending to family needs. That is Rima Von Reiki. Yeah, I've known now to Valawatu Lau Sunga, Oli Pola, si Sumaya, si Failo Tato. Ai mo lav noe, kia ule e awa mo le whaaloalo ni tai au, whaelo i fui tātou au pēna, whiwhilina mo le tātou whamoe moi. Tātou athletics, le Alexander Melee Rose, le discus, o Simone Tafunai, tamaitai o le selau mita, ale mita. Ia mai tātou coach, team manager, ia John, Sam John. Ia ma le tātou coach ia Dane Miller. Tātou coach na tātou athletics. Tātou swimming, tātou tamaitai o page, slender camp. Tātou tamaitai na i tunga au swimming ia ma na whanua Hamilton, maitai fo i tātou swimming. Ia lii, ia Christian Toia, ia ma Johan Stickland, tātou ni. Tātou coach ia tunga ia Mangutia Brandon Schuster. Ia ma tātou team manager Susie Schuster. Tātou weightlifting, au si mea mafa. Ia, o le tamaitai se fulu se wao. Seile Stowers, tamaitai. O a Noni Faumui, Moli. Yeah, ma le boxing team. O le tamaitai Danielle Holland. O le li o Ti Yoapo. Michael Seko. Ngali. Tātou team manager ia Tamawhai,
lau mua. Ia, ma le tātou team trainer, whionga ia whamuina, David Tua. Tā group 4 ia, ia tātou whamai ia Dr. Rita, Samuelu. Ia foi lalo mai Unasa Tania Potoi, tātou Jerry Bower. Ia, mai tātou Secretary General, Iwa ia Pula, Maureen, Tumleli Whanu. Lo whaifoina whaatasi mai, lei polo na langolango le atali ia ma record toma, so soani iai. Ia, lo su foi le sunga le Associate Minister, Iwa ia fiu, whaotane Bonifacio Vasa, malanga fo mo tātou au. Ia. Pea fo langolango le tātou CEO, le whionga ia Luatua, Semprive, Pati, malanga le tātou whamoemoe lea. Ia, le whionga le ACEO, ia Alal Pule, Rupena le Vasa, ia, ono le tamu whainga lava le tātou whamoemoe. O le tātou awa atona, le au whai ato tātou athletes, luasfulu matasi, ia sfulu tasi tātou coach ma management o loo whengai ma tātou au teito tasi, ia tātou total management to tolu, chef de mission ma tātou team manager, ia sunga le presidente ma le tātou secretary general, ia whapea ma le vaanga ma le MSR to lima, ia o le tātou au malanga atua e toa whāsul ma le whā. Ia, lau whāringa le ma le whālualu lava nei tai au whaftai. Malon whairo, alo le Samoa lau sunga le taitai malanga, sunga o le pola, salo laua no fosili fia foi. Ia sa tuia maa wā foi le tātou au, malo le tapena le tātou team. We congratulate the players. Ia lupa sa moto tele filfilia, ai titi lava i lau tongia, mo le tātou au. We had planned a short video before we announce the flag bearers of our Team Samoa for the Commonwealth Games 2026. Ilo lea la tapena me le sunga ia Tangaloa, ia ona toi tūlai mai leo le tātou teitai malanga, le announce ai ia ma le tātou flag bearers o Awefua, tūlanga lo ia. These are the important heroes or heroines of Samoa that will carry the flag of Samoa at Glasgow 2026. The video you are about to see is a caption of our preparation this year. Sa uninga sa tātou tapena ia during the King's Baton Relay. Sa whapeona ia uma tātou paanga, the diplomatic corps, the government of Samoa, and all the national federations. I le tātou Samoa ai whaititia lea whangaina unga bearers mo tātou talonga. For the first time in waiting of Samoa to town. Designed and adorned by local artists. It's our culture and identity, including our values, which we share. The King's Baton Relay is a cherished tradition of the Commonwealth Games. Plastic to them in every Commonwealth nation. In partnership
I, for the board, as president of the SASNOC, or National Committee of Samoa, and the Commonwealth Federation of Samoa, officially hand over the King's baton to the Kingdom of Tonga. For the first time in Ko mai ska ko pakele aga ko tato Kings Baton. Tangaloa abi ula me fa moli. Can you please stand up, Tangaloa? The images, all the footage you see on Facebook for over the last year, 2 years, compliments of Tangaloa. Fantastic work. That was our King's Baton. We also like to acknowledge the contribution by the British High Com, the Sao Tele Tato Whaingapanga le Malo, the Commonwealth Sport. Nā lo whaktai tele Tato Sports. Whai lo fo il Tato King's Baton in the opening ceremony o ta longa Malo Tau Pulenga. Nā lo whaktai. Te minei, ia o te malawatu le sunga te malanga. The moment we've been waiting for, o Tato Avifua, flag bearers for the opening and the closing ceremony. Ia lau sunga ole pora. Ia, te fia ni tu la e whailo atu la. Na ua la ma ave fua el tātou atunu ni wha moe. Ia, mo le tātou opening po le talalo e ina o tātou talonga. Ia, o te maitai a Niara Sapaia. Ia, ma le uso ia sa nele mau. Now tato opening, ia o le closing, taluai e o le closing wa fo i mai tato au sisi, ia whaloalo lo ia i le uso le ia Alexandra Rose, mai tato athletics, ia la me tato kua tato closing, mai le whalolano, tai. Ia, peon rosi sila, ia, o tātou alifua ia, Uniara, tā nele i whaperesunga, ia Alex Malofa tai, oloi pula. When we do eventually close, peon tāpet whidali, ia tuama fwere fua lo, ia ia tātou official press conference notice at the back. Feel free to take it. All the information that's been alluded to and announced today is in the history, as Tua Pepe alluded to, the names and the sports, and also Team Samoa and its management. Ia, salo leo tātou o mai si ui o tātou whamoemoe, to e mole tulenga ngal whaktai tele, tātou media, tātou sui o tālonga, our Whānau Sports, thank you so much. Our leaders in our sports who are here today from our national federations. Ia, anau whionga liti. We prestene, me se fwoi tusi au whapel tātou te malanga. When we do finish, with a closing dedication, lunch will be prepared and an open floor for photos and questions by the media. Yeah, si o tātou tutulai, whamolmole, marama mawhanoalo. Tā poinga Samoa, ia, whaingatā, nau sida mio foi, o wāle tā penanga o tātou Team Samoa. Ia le tātou pesis, rangi le tātou lo tānu. Lo tānu.
to let me know more time media. Any questions? Ya oleh para pe fakasi iba sa lawa la porka ko au o expenses uma o via na ta ko malpa ya lo ko fakasi mai maka ko sui fo yo le fio no biscapa e ia mai la lo pakikina ya so o le kalidale o la wa umba approve ko ita le kalidale se fai no mai no truth ia ma se fai ua fulmulia le kakineka. Aso duas fulu i vai. E ai koe foi mai nesi vai ngare aso kopu o abuso, ai mai nesi vai ngare aso lima ia. So e vai ngai o mai e nesi vai ngai whamuri mai e whanka ko closing circle. Why is it going to be fair? Carlo. No, se una le Fabio o algo autoguía o le mostraron al Commonwealth o si uno vale mai tau tu na le lima tau na ye agua. Ia mo le fafsili mo sin fio o como que usa tu foi o stadio de Troy. Cosmo canto o stadio. Ela was step in mai Glasgow. Ia o step in la Glasgow e foi a conditions ia mal se full waka uma le uma aloia. Se full sports no le passa na ye 20 something se full sports. Como la full sports ia o sports a va ale ia ka ko se lima le qualify o nga ye full qualification system a le qualify le fa na wa ye Commonwealth. Ia la wa ye ka ma ye lima wa fa mo. O sea, has visto la título de tal mai una fava mai e tanto ao mo Commonwealth. Samoa ia o le ia statistics but ia wa ia o fa chikele fo na Commonwealth o wa ia ia. O le auto ko le ki ale ka mai the last 20 years. Is it like sports or my class? Or the host country People because was step in Glasgow the last minute. Ho ia sa filia Australia fa ia ai wa fa pena ko fa ma bu Australia le ia le so no pai ia step in longas ma ku la ofisi ia pe fa se Commonwealth Games pe ai ia I was step in Glasgow ia I was step in la Glasgow ia ma la conditions ia se fu ka lo mai ia fa ki la ko fa host. Eu faço caia ele não faço caia macumba o que ele for associado uma e não se junta o lema faz que faça um como crimes para a galera aí eles têm pelo Glasgow ele faz que com Commonwealth ele foi causado faz causado O la você que la opción la você que fa tudo mai e a ficar para para tanto va. Kalau por cá com malo ele lá com lá pelo massa ele fofo ele caso ele luo ia le so so el malo ka kongo fa o le wa o mai o na ia na kadia mo pula la mo ma ka sa
ko ya o pi ko no mai approve ya le mga ko le wala ba ko ka ko se ka ko fa ko boy wa malanga ko ka ko class Only nine months na ako na ako yung first year. Nagtawag sila ako ng officer minister sa mga kaya malangan ni minister, malangan ni associate minister, malangan ni CEO, malangan ni ACEO. At least parang sa process nila ni SASNOC malangan may niya ni minister. Kung may kaya na daw niya ni officer. ole singaloa ngal malu la fu kapengal malu mo la ko fui la fu fanga mamao wa le nga i mo kaluma ya pole o sisila maka fale ka alo ai ko fale le ya ka ko fale ya ole malanga ya le fio miska ma le miska la ma mo si yo fale ya ole le fingalo el malu le ka dia mai na lo pakiki le o fakas ya malanga ya o que rose visini na ko visini sa ole yung miska ma le kangalo Ele é o filho da mana vai, né? E não liga será o. O le fato que uma não liga será o. le o fakasia o mari va será va Mas se não vai com o si, e ao vai antes o ele mai ao taluno. as of now le confirm mai ele vai na awa ya se mai ka kalo ela ya fakasia yo ka po ya le ka foi ka ko ya o se bene le fo ila o no le fio miska fa ma si e fo ka ko le fio ko malo ka malo mo ya ka ko miska ya me se fo si yo ka lo se bene le ya mo ka kalo ya a kulanga ya le fio ma le ala ao le al malo yo o singa ku sa wa o ye fo ma o ka lo no le me sa ka lo ya mo le aga i pe mo ka fa ka lo ya mal hosting of ka ko international events le fo yo la ko si sila ma ya ko a fo si pe ki fo e fa le ya ki le ka fa ka La sisila la ofio mai tapinana, e o mo ni pine ia ai mi se fu ia o tu la masa ya o ta o fu mo ai le fu ia ai la sisila la ofio mai presidente fa perde la ba e tu la perde tanto au fa perde na fi ia wa le wa tu le ta. malo ya ko fi si ya nga si ka wa o si fa o no ya pa wala kan ala makape ya o le fu sa mu se le era un mga mafanga yo wala makape na ka ko ya o no mal malaka mai o faking mo le fakan ya ko ko le mo mo so so mai fa mo mo o ni sa ya ka ko wala makape na ka ko ko ya sa Pero la yo ofio mai sisila ia tanto SASNOC que fa proposição o se me ka u ke o ke e vola mga ko se ka u fa ki mo se kula fa it's ka u ke le mo le si le fia le malu le ko me ko pa yo ma ka ko ka alu ka kas ya ka ko la so fingalo a pula ski se le la wa le la fa ka ko ke e fu fa el se le ni a ka dia pa ka se le ya ko ngole se va mo ko ku ye se ka ko su ye alo ka fa o ya lo e fai merka ko fa sal lo tawi ya ole me le reward le sa ye le sa masang ye fo ka usang mo vai ya ko sila ko results na le o mo pile o local mo fi ku fa ele au sia mo fi pile ila wa mga ku nga wa ko kas ya ka ka wa ngal na yese ka wi ko pe ma wo lu mo pile o vo pin sili va man pin ya pam ya ka ku sila ko results ele au sia mo fi ku so fa o ila lo le kiki fo lo olympic so ya okay lo ala fo e si la mambao ye ka ko malo so la palbia ya nga sa mako ko lan le lo le fo suyo le pero ko se wa o ya por ka malanga mal ka ko por ni
ka wawasia al fau ka kumalo si lai foi fa mianga o walo mafanga i le fai mo fia la usi o pile o pile silva pile apambe Commonwealth Olympics ma o lunga ka pula ma fa lon malo ka kai foi la fio mai kala mai au Alo, kai. awa ka pengal